kuliqiniso le information lenayo sayidzinga kakhulu enisayiswela. So ningashiyi lutho, sinikeni konke lokhu niphathiswe kona nalokhu nwathi kutawusipho siphuma sangaphandle sikhona ukusipha umphakathi wena nathi kwathina sisibhekile. Uma uphuma la, uma mhlawumbe ufuna ukuthi indlela encane, uma uphuma la ikhona indlela encane la, uma uphuma ngala ngakhona futhi la ikhona indlela encane. Lana asinayo i-K9 asinabhija kukhululekani. Ngingathatha kulethuba uma ufuna ukuqala okunye njengoba sinamkhasikali nisibude lo sakhona lokusita ngabo namhlawumbe lisita uma selisuke la e-police station ukuthi ngisikakale la nisibude sakhona sinisiphe. Khululekani bakithi. Singahlali vele sibe-straight manje sikhululeke ukuthi i-event yethu ikhona ukuba mnanzi kahle ubonakale ukuthi yebo le nto leyo siyayifuna le nto siyayidzinga. Themba, I'm just worried ukuthi lapho kuyibamba staff ngibona sibatayibamba ukuthi ifikile kamndeni phela iyahamba le ncono uma ngabe bakhona babona basho ukuthi bayibambeni. Ngiyabonga sisi, ngiyabonga bakithi, khululekani nipheshe. Kusisimukelekile siyentanga sibona ukuthi ayisipela lo muntu athi la police station yakhuluma la bakubabu asibambani namuhla la.